Okay guys, mumeze mute nshuti zanjye, murumva mukomeye cyane. Twagiye sasa, ahangaha ni hehe rero? Ni hehe abantu mwese muri kureba ahangaha? Ngumva ko Kigali muyizi da, ngumva ko Kigali muyizi. Ahangaha mpagaze ndi gufata ino video ni hehe? Dore hariya hakurya ni ku kibuga cy'indege. Indege ngira ngo uri kuyibona, dore ngiye rwose igiye gukata kugira ngo ibone gufurayitinga, ibone guhita iguruka. Dore ahangaha, dore hano ni ku marembo y'ikibuga cy'indege, urahabona. Dore aho ngaho hasi ni mu muhanda ujya 15 uvuye i Remera. So ikibazo kirabaza kiti, ko hano hose uhazi nkweretse, ino foto ndi kuyifata mpagaze mu yihe karitsiye? Ndi kuyifata mpagaze hehe? Ahasigaye dukomeze twimenyere u Rwanda rwacu, dukomeze dutembere u Rwanda. Hano hantu mpagaze ni hehe? Umuntu wa mbere uri buhavuge afite ibihembo bishimishije.